Už sú proste priebané. On nezdochne! 2 healthy, kukut! Zas mi na jednotku a má 7 healthov. Má 7 healthov! 30 HP, 1 shot. Chlapci, ja to mám piči! Ja to mám skurvené v piči túto hru. Za každý mi jebnú jednotku. Ten dobrý lakuje. Ja ho proste 5 healthov! Mám 15. Ja mám v piči túto hru. Chlapci, čo ja kurva dávam? Traja banán! Jeden health! Kokot skurvený! Jeden spičený health! Babie mame mu sa ušúpali nohy, ty kokot, aj mohla chodiť do obchodu mu ja kupovať. Kúkaj ich rozsekám na sračky, sem tam. Na tom banáne. Na mraky? Na mraky. Úplne na fličky? Na cimpr-campr. Na frimfr-framfr? Framfr. Pokiaľ tam nebude vypo, a nebudem si to v piči. Na nebe, vypo. Vypo na to. Skurvený kokot! Za autom a jeden na blízko napravo. To je číslo na jeho maňku, keď si chceš objednať najlacnejšiu kurvu z Polska, vieš. No, zo Zakopané. To je rýchla voľba na kurvy zadarmo SK. Zadarmo PL. PL! Kurva, ten granát sa mi podaril, jak je to. Piču skurvený, vyjebaný! Ide na... Ticho! Piča! Vyjebaný skurvený kokot! Do piče, na Bčku, bomba. Jaký je kokot hen ten človek, ja by som takú najebal! Piče!